We are going to share together the word of God. Yahla eka Luke 8. Nhlokomhaka ya kona yi ku xifaniso xa muhaxi. Hi ta sungula ka verse 4 leyi nge vanhu a va ta eka Yesu va huma emitini leyo tala va ko va endla ntshungu lowukulu kutani a vulavula na vona hi xifaniso a ku muhaxi u hume ku ya haxa mbewu. Loko a ri karhi a haxa timbewu tin'wana ti wela endleleni vanhu va ti kandziyela kutani tinyanyana ti ta ti dya hinkwato. Tin'wana ti wela emaribyeni kutani loko timila swimila swi vuna hi ku pfumala ndzongo. Timbewu tin'wana ti wela exikarhi ka mitwa kutani mitwa yi mila swin'we na tona yi ti kamanyeta ti fa. Kambe tin'wana ti wela emisaveni leyinene loko ti mirile ti chela kadzana. Loko a vurile sweswo a tlakusa rito a ku laha nga na tindleve ku yingisa a yingise. Ni nga siya emahlweni ku hlaya rito ra Xikwembu muhaxi a ri wun'we a haxaku timbewu kambe timbewu leti ti ya wela eka tindhawu leti ti nga hambana. Mbewu yo sungula yi ya wela ehansi emisaveni laha vanhu a va hundza va kandziyela kona na tinyenyana ti nga vuya ti heta ti dya endzhaku ku va timbewu leti ti omile ti nga produce-anga nchumu. Mbewu ya vumbirhi na yona yi ya wela ehenhla ka maribye. Loko yi wela ehenhla ka maribye rito ra Xikwembu ri ri ximilana loko xi mila xi fike kun'wanyana xi vuna. Loko xi vuna nakona mbewu liya na yi va yi nga produce-anga nchumu. Loko hi hlaya ya mahlweni rito ra Xikwembu ri rin'wanyana mbewu yi ya wela ehenhla ka mutwa laha mbewu leyi yi nga kula na mutwa luwa. Leswi vulaka leswaku na kona a ku va na nchumu lexi nga va produced out of that seed. Loko hi karhi hi hlaya hi ya kuma swa ku eku heteleleni ku na mbewu yin'we leyi nga ya wela emisaveni leyinene laha yi nga hetelela ya producer. This is something that we will be learning about ehenhla ka vutomi bya vukreste hi timbewu hi fanisiwa na timbewu hikokwalaho ka ku va hi producer after learning about the word of God. Ku na vanhu lava twaka rito ra Xikwembu mara loko se va hlangana na swiyimo they are shaken, they are moved out of the presence of God. They can't use that word ku va va tiyiseka. Remember the word of God says ani mi byelanga swa ku mi va strong and courageous. Hallelujah. Hi ya mahlweni ya hlaya ka verse 11. We are still on Luke 8. Yi ri loko xi ri xifaniso lexi xi vula leswi timbewu i rito ra Xikwembu leti nga wela endleleni i vanhu lava twaka rito kutani diavolo a ri susa etimbilwini ta vona leswaku va ta ka va nga pfumeli va nga ponisiwi. So the first seed yi vulavula hi vanhu lava vhele rito ra Xikwembu nga ritwa but then the devil comes again to steal the word from them so that va nga pfumeli. Lero the devil preaches another word to them leyi nga hambana na rito ra Xikwembu ri vulaka so. Mbewu ya masungulo yi vulavula hi vanhu lava va nga vatwi va rito but they are failing to believe the word. They are failing to live according to the word of God. Hi mhaka ya yini na va kota ku twa rito leri humaka eka diabolos. Let's go on. Rito ra Xikwembu ri ku hi le ka verse 13 timbewu leti nga wela emaribyeni i vanhu lava amukelaka rito hi ku tsaka siku va ri twaka kambe va pfumala timitsu va tiyisela nkarhinyana ntsena kutani hi siku ra ndzingo va tlhelela endzhaku. Therefore rito ra Xikwembu ri vurile le masungulweni ri ku lava mbewu leyi welaka ehenhla ka ribye yi mirisa ximilana mara ximilana lexi xi fika xi vuna kun'wana. Swi fananisiwa na vanhu lava va twaka rito ra Xikwembu but still endzeni ka ku va twa rito ra Xikwembu va pfumela eka nkarhi lowu va ri twaka. They act as if va ri twile mara loko ku fika ndzingo ku fika ti-trials and tribulations they are failing to use the word. They are failing to use the promises of God. Remember Xikwembu xi te xi ta hi lwela ka Exodus 14 verse 14 but munhu loyi a fanaka na mbewu leyi welaka eribyeni i fana na munhu loyi a nga tekeki rito loko swilo swi tika. I vanhu lava va pfumelaka ka ti-shortcuts i vanhu lava pfumelaka ku they want instant miracles. They want something to happen right there and there forgetting ku God's timing is the best. Se i vanhu lava va twaku rito mara loko se va fika va ri eku tikeriweni they feel like God is not there with them. Hallelujah. Going forward yi ri timbewu leti nga wela emitweni i vanhu lava tweke rito kambe loko va ri karhi va ya emahlweni va kamanyetiwa hi ku vilela ni rifuwo ni ku titsakisa hi swa vutomi lebyi kutani va nga veki mihandzu leyi vupfaka.
So lava va twaka rito, I mean lava mbewu ya vo yi nga wela emitweni hi lava rito ra Xikwembu ri twaka. But then during the process of them hearing the word of God, they murmur, they complain hikuva va vona ingaku swilo swa ku a swi le ku endleni. They also want to live according to swilo swa laha misaveni hi ku ri va lava ku ti tsakisa hi swilo swa misava, forgetting that the word of God does not come and return without fulfilling its word, its will. Sweswo swi le ka Isaiah 55 verse 11. The word of God doesn't come and return hi nga hetisanga ku rhandza ka Xikwembu. Leswi vulaka leswaku yini, vanhu lava va fanisiwaka na mbewu leyi welaka emitweni hi lava va hetaka va endla swilo va rivala ku rito ra Xikwembu ri va tshinyile, ri vulavula vutomi eka vona. I vanhu lava va lava ku rifuwo, va vilela, they murmur a lot. After hearing the word of God, they murmur about their life situations, about their current situations, about leswi va swi hanyaka, va complain, va ti vutisa ku Xikwembu xi kwini. During that process, those people, they are the same people who do blasphemy hikuva va hetelela se manje va sandza moya lowo kwetsima evuton'wini bya vona, va hetelela va sandza matimba ya Xikwembu evuton'wini bya vona. They feel like God is not there with them. Xana u mbewu yini? Let us read about the last one. Timbewu leti nga wela emisaveni leyinene i vanhu lava yingisaka rito hi mbilu leyo lulama leyinene, va ri hlayisa, va teka mihandzu ya ku hi ku tiyisela. So meaning ku ri loko mbewu leyinene yi wela emisaveni, I mean loko mbewu yi wela emisaveni leyinene, a swi nga vuli leswaku swilo swi ta olova. Things were going to be hard, yes, but vanhu lava i vanhu lava nga na a good foundation in Christ. I vanhu lava swi tivaka leswaku we should endure in whatever situation and circumstance that we come across, because God is our burner. God will be the one to take us out of that Egypt. I vanhu lava va tiyiselaka, va swi tivaka leswaku now that we are in Christ, everything is possible with Him. He promised us ku va u ta hi endlela hinkwaswo leswi hi swi lava, ku hi tshembisile Xikwembu ku ri a nge hi tshiki, He will never leave us nor forsake us. He does not sleep nor slumber. U hi tshembisile swilo swo tala leswi vulaka leswaku a nga tsandzeki. He will be with us. I vanhu lava va nga dzika eka rito ra Xikwembu, lava swi twisisaka ku leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona He will fulfill, because the Bible is our life manual. The Bible is what we use to know what God says about us. The Bible is our life prophecy. Automatically, when you have the word, you know what God wants in your life. John 1 verse 1. In the beginning was the word, and the word was with Christ, and the word was Christ. Meaning that when you have the word, you have Christ Himself. When you carry the word, you are powerful, because in the 40 days and 40 nights fasting, He was able to conquer the devil using what? The word. The word is sharper than any double-edged sword. That's what because you'll be able to produce good fruits out of your life. It will be difficult, but now that you know that you have a foundation in Christ, you'll be able to endure. Hikuva wena una mbewu leyinene leyi nga weriki eridzeni, leyi nga weriki endleleni, leyi nga weriki ehenhla ka mitwa. Una mbewu leyi nga wela eka misava leyinene. You carry good results, you carry good fruits from above, you carry the power to conquer the devil himself and his circumstances, because already una Xikwembu endzeni ka wena. So a hi yeneni ya swi tiva leswaku be a good seed leyi welaka eka ndhawu ya kahle, leyi nga ta tlhela u swi kota to produce what God wants from you. Be blessed and blessed and blessed. Amen.